I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u treći intervju na našem kanalu. Danas nismo u našem standardnom studiju, ali nadam se da nam nećete zamjeriti. Danas vam donosimo intervju sa dvostrukim prvakom Europe, sa Igorom Idžetom Stefanovskim. Protekla sezona je prošla fenomenalno za Igora. Bio je drugi u svojoj grupi 3, te je bio četvrti od ukupnih vozača u kategoriji 1. Iako mu auto nije pravljen za ovakav tip trka, dakle više je prilagođen za kružne trke, njegova ekipa odradila fenomenalnu modifikaciju auta, te naravno uz znanje Igora to je bilo neprikosnoveno i on je odvezao fenomenalnu sezonu. U video prilogu koji vam donosimo pokazat ćemo vam par fenomenalnih snimki sa ove protekle sezone i sa vožnji koje je Igor odradio na najbolji mogući način. Zaista odlični snimci. U nastavku vam donosimo Igorove odgovore na naša pitanja, pa uživajte. Zdravo, ja sam Igor Stefanovski Idže, dvostruki europski šampion brdske trke. Dolazim iz Makedonije, pozdrav do vaša inicijativa za vaša emisija, tako da imamo šta da kažemo u ovaj intervju. Pa bavim se od 2002. godina aktivno do sad. Prva trka mi je bio 2002. godina. Dugo godina u ovaj sport, dosta trke, dobri rezultati, loši rezultati, tako da sve u svemu, evo skoro 20 godina aktivno bavljenje automobilizmom. Može tako da se kaže, da. Počeo sam sa poznati Jugo, jednostavno prošao sam na Peugeot, šampion Jugo, šampion Peugeot, posle Honda, tako da nekako uvek sam se trudio što god da vozim da budem u top rezultati, da imam top rezultati. Blagodaren je na moj tim što je od uvek bio sa mnom, što su uvek spremali auto da bude na vrhunskom nivou. Tako da uvek sam se trudio da budem uvek na vrhu. Bilo je izletanja, da, bilo je dosta teški incidenti, normalno kad vozite na limit, onda mora da se desi i to. Drago mi je što sam sve ušte tu živ, zdrav, jednostavno mislim da ako u svoja karijera svaki vozač, ako nije imao neki incident, izletanje ili nešto, mislim da nije vozio kako treba i da nije forsirao. Tako da to mi se dešava i danas, mogu da izletam normalno i ova sezona sam izletio jer sam vozio uvek na full i na limit. Tako da to je to, nema što. Kad vozite trke, ako hoćete da budete na vrh, mora da vozite full
i da idete uvijek na rizik. Pa mislim da iđe super i na kruh i na brdo. Definitivno krug je krug, lepo je sve, voziš više, ima udaraca od drugi, ali mislim da je politika puno umešana u taj vid prvenstvo, a dok u brdske staze nema, tamo si sam na svoje, definitivno je puno opasnije od kružne trke, ali mislim da to je disciplina koja što volim, jer nema kalkulacije, nema ništa, uvijek idete na full, tako da definitivno brdo je ono što ja volim i krug, apsolutno, ali puno politike u taj šampionat, u ta disciplina. Pa zavisi, sad na brdo uvijek se trudim da studiram staza preko internet, gledam video, tako da ja sam čovjek koji što pamti osim trke ništa drugo, osim staze, vjerujte mi da ne pamtim ništa, niti telefonski brojevi, tako da jedino što pamtim su staze i to dobro mi ide. Pogotovo brdske trke gdje treba da si točan u svaka stotinka, u svaki deo staze. Imam svoj princip i na kružne trke kad sam vozio isto, da studiram staze, da studiram svaka krivina i mislim da sam dobar u to. Apsolutno, bez podrške porodice ne bi bilo ovo što je do sad, što sam uradio, definitivno oni su moja potkrepa, bili su tu od početak moje karijere do sad, otac, brat, majka, žena, supruga sad, moji deca, tako da apsolutno bez njihova podrška ne bi bilo ovo možno, jer stvarno je teret, 20 godina se bavite aktivno, profesionalno sa ovaj sport, je dosta vreme i bez podrške od porodice teško da može da uspeš u ovo, nego definitivno. Ovaj performance faktor što je napravljen sad možda je tako nešto izmešao kalkulacije, međutim kad sam vozio ja 2014. i 2015. kad sam postao evropski šampion, definitivno je bilo auta koji su bili identični. Sad je nešto izmešano, vozite, na primjer, evo, u moja klasa ima auta sa pogon na 4 trkala, mi smo sa pogon na 2 trkala, tako da ima neki problem, ali konkurencija. Mislim da je bila veća konkurencija jer znam da smo bili na neke trke po 14 Mitsubishija, evo 9 i evo 10 što su bili identični, tako da verujem po one vremena što su se pravili razlike između nama je bila dosta manja. Tako da definitivno mislim da je bila veća konkurencija kad smo vozili tada. Identična mogu da kažem, ne veća ali identična. Pa normalno da, ovo je auto što sam vozio ove sezone, Hyundai, definitivno je auto za kružne trke, TCR auto koji što je napravljen za taj koncept na nadprevar. Ali zajedno sa moj tim smo odlučili da se vratimo na brdo, nismo imali opcija, nego sa taj auto da idemo na brdske trke, tako da nema što da se žalim, prošli smo baš dobro, napravili dosta dobrih vremena, nekoliko rekorda u našoj klasi, bio sam brži dosta od auta koji su bili na pogon na 4 trkala sa mnogo veći konjski snage od naš auto, od moj auto. I to je to, definitivno mislim da na brdske trke se gledaju ono što ima vozač, kako da kažem, ajde, može biti talent, može biti znanje, ali u svakom slučaju mislim da se tu dosta gleda, ističe vozačkih sposobnosti na svaki. Naravno se kaže možda da ostanemo još za naredna sezona u isti auto, moj tim sad priprema auto, pravimo kako treba, vidjet ćemo. Još ne znamo da li ostajemo na brdske trke pa ili idemo na nešto drugo, ali definitivno ako je plan za brdo, ostajem sa ovaj auto. Definitivno Jakšić je dobar momak, čestitke za osvojena evropska titula, drago mi je što je baš on osvojio, pomogao sam koliko možem, pogotovo što moj bio konkurent u zadnje trke, ovaj moj konkurent Italjan, tako da radujem se, čestitke, izvozio je pravo ono kako što treba, izgurao je sezona odlično i definitivno ono što sam znao da mu, i nešto što sam znao, mislim da mu je značilo u teku prvenstva, možda neki savjeti što sam mu davao, tako da definitivno čestitke Jakšić. Apsolutno, vidi,
volim trke, pogotovo brdske trke, jer svi su tu nekako kao neka familija, a pogotovo što smo mi iz Balkan tamo, što vozimo barem na ovaj evropski šampionat, definitivno svi smo kao neka porodica, svi smo kao braća, pomažemo se bez razlika da li smo u konkurenti i u klasa i na stazi. Ono što me raduje što se svi družimo, baš je ona atmosfera na nivo i pomažemo se svi. Pozdrav do svakog koji je učestvovao ove sezone u ovaj šampionat i stvarno su to ljudi za respekt od prvi do posljednji što voze na ovaj šampionat. Definitivno. Podrška mora da postoji od država, od sponzori. Žao mi je što je to nekako ide tako teže, ovo je sport gdje morate da imate novac da bi učestvovali i da imate dobre rezultati, bez novac apsolutno ne može da napravite ništa. Mislim da treba država da se uključi još više, pogotovo jer vozimo na evropski šampionat, gdje predstavljamo normalno i naše zemlje, tako da definitivno više ulaganje u ovaj sport od strane sponzori i država. Hvala i na vama, ova inicijativa je baš došla super u ova doba, produžite tako, ja se nadam da iduća sezona bit ćemo na još više trka, da se družimo, da vi snimate se da dajete reportaže kako i do sad, kako što treba. Apsolutno vas podržavam i guramo napred na još jedna evropska titula. Pozdrav od DJ od Makedonija, vidimo se na stazi 2023. godina. Pozdrav, čao.